ni withitwe aithirania muno na kitheka kwa miaka miongo 3 na inde akwie atanamba kukiclaim ni wasinda ye kwani lakini atambeta kuyiclaim inde ni wakwa kana ni watu wa nithayo mavwasu no medele thangu ne ya katatu ithangu no yu ya katatu kuyanga liko ni sia Mombasa na chief kadhi mundu sukutwa Hassan tuika inde ni wambeye inde kumbania representatives ni tubakubiko biki ya kana twambeye ila yetwa Ramadhan na inde ande na kumbania representatives aligned maanda akuona moon sighting exercise kana inde kusia yesia mwai usu inde waumela inde ni wametha amayenda kwambia na inde kubangiwe kwambia thenane wa uni kana auke wakeli kana wakatatu ithangune ya kana ende ni mwovu makonete ulamuani kwa wende na ukusiwa katikati wa chama cha ODM kwetuka kana ni kuikiwe kambi ile imweje igaliko ni siya Kitengela na ilenge jito nonoka kuye Mombasa na ende ndoa o ele measia kila group kana kila kikundi chende na kudingilila nyamulo kana ila legacy ya tiwe ni mundu Raila Odinga Babu Wino ainena ulani Embakasi East MP aise kana they will not today indi UNNA yanga liko ni siya Kitengela nimeumana umunde kana tui aingie manaisie tito na kupika Kitengela lakini tiba Kitengela na asia thank you Kitengela ende ni mundu alama ende yemu nani wa eyoku ya Kitengela lako ina umbano walinda wananchi olabu itongwe ni mundu Edwin Sifuna ma odhangu ne yu yakana indi ni maovo makonete mundu Energy Cabinet Secretary Opiyo Wandayi aise kana ende ni minister wa maundu mamwaki aise kana no kodile chama cha ODM ende kithiwe na discipline kana miamulo ya ile mituwe miailu na umwe ndeni wa chama kiu ayasia ende ni bethiwe na disagreement kana kwitha batena mwigwano ula wailete chama niki aina ni akuyanga liko ni sia mumia cha thini kimwende cha uthaithi no kodile the party lead party members kana a member ma chama cha ODM ende maumanwe na kutinda maiweta mawe kuma amemba lange na ende bandu bake ende medho mainenania na muvya wa National Executive Committee nikenda medho maisolve mathina mo ngalikoni isu ithangu ni yakatano yikuletwe mundu Oburu ITA kana CS Joho no kwithiwa ende aitwa yesia unenania na President William Ruto kukonya ende maundu alame kumbilite Kenya nondo matona kuminwa kana matona kuthinikiwa ebindani thila yailite na ende ainena aisa I'm going to form a strong team kana ningwithiwa ende disa ubyake kundike na bina muno ta ando na mailite kuja maki negotiate na UDA kana maina na nisia na UDA kumina mathina alama ikumbelete Kenya na yasia ende ila unena nya kana negotiation isisi kwambe ya mundu Hassan Joho niwo kana no kwethiwa akin include kana aithiwa aikikiwa ndini wa unena nya usu thangu ni yakatano kwa Kitengela mobisa ma polisi ende ni matulilwa muti nundu wa kwethiwa atwikisie nzebe ya kweticha medho ikwi enende ala ende meende ni wa umbano usu wa mundu Sifuna ithangu ni athantha tu ni mobo makonete treasury na ende mundu imbadi nuko nitwe bisa baurundu ni wa CS wa mundu ma Kinandu na ende esa kana deni ila Kenya itaitwe no itone ni sustainable kana no itone kuthela kwa ibinda edwa silikali ende ikaikia maundu amwe kana funding resources sia tene nikenda matone kwithiwa matona kumina deni isu ithangu no yu ya thanda tu ni movo mandu ala andu muonza kuenda liko ni sia Uasin Gishu County na ende nimekiwe mbini nundu wa kwithiwa methiwe na racket ya fertilizer ula utemwetikile kana fake fertilizer na ende no so ende tukasisia kwa kuwe maundu mo kubeka na brief thangu ni ye 10 ende ni mwo makonetie utetinga liko ni sia Murang'a ndiki yaseka na ndethiwa intimidated kana ende ndethiwa atona kukuswa netina ni maundu amwe tala ende Oburu Odinga ula ende ni ODM party leader
kwasia kana ni matargetite kibila kiu chake kam 2027 galiko ni sia Meru na indi ebyandu kana bya musuma undi ubonoke yesi abitana itina wa musiwo indi kubithukiwa na kubibwa na indi kutukana na mususu withia ni family ya andu atatu na indi mama akulumyasa manakile meilu mwaki wa kwata nyumba yo na ya bibwa to ashes kana ya twi kama na indi mesi kwa kana andu ala mabebise na andu manane na niasia kukonya ngusanisyo sia kideka galiko ni sia Meru indi Bena plant mwekuta Kenya Plant Health Inspectorate Services nimo umbundile kana ende bena mumeo mwekuta wa dragon fruit na ende wetuka kana mumeo su ni weka nesa kundukula ende kuta wa mbuwa mbinge aikolia ando ende mabande mumeo su kwa winge galiko nesia Kericho ende silikali ni kudilie politicians kana ateti maekene na kuinsight ando ndene wa campaign kana ebindane ye ya campaign period kuna kukitanithia ando na ende pia mtheno na kuketha ende kuikunwa kula mewe mekale na mutuo myailu na watuika ende wesa kukwatikana wichocha enende nukoswa matambia mameo katuniketha ngo ya The Standard kasoletwe mundu momwe eketwe mewani na keki ya suti sia yellow na sina patches sia green na yato sia blue na yaandikitwe caption yaandikitwe 1990s young tax wote pena mundu na kewikitwe ongwa una ende baandikitwe 2026 spirit revived nikuona nyakana ebindane yo yatene hapo nyuma kidogo andu alama gwata ko ni mama tambuka 1990s ni mama oneka hata meno neni wa kwethukegwa maundu ni mauteti na ende ba utebe na mundu ngimu yang kidogo 2026 ni mundu na ende na pandikitwe spirit revived mavo asuna la menengelelwe idangule ya The Standard wisio ko kube na ya dango ya The Daily Nation starving amid plenty na ende Ndo mama konete yuwa ilani dhangi utabia yuku ya ngalikoni sia Northern Kenya na indi kuituka kana Kenya aingi ni maende na ukunika muno indosio ikakua kila muthena na indi kuituka kana panyiba ando milioni 3.3 katikati wa counties 16 ni maende muno kukunika ni UIU yingi na muno ando Mount Kenya na ngalikoni sia Eastern na indi kuituka kana UIU nije tumite kutetha kutena leu na indo ngalikoni isu muno ikakunika na indi kupatuika kana kiu nikitumite dayo wandu asu wethiwa we monsioni idango ni ya keli yukonete omaundu UIU yingalikoni isu ya North Eastern na indi kukunito mundu mukomwe etwa Alima Asin Nur na indi etuka kana we enasiana kenda na atindia okela muthena aitembe a very dusty road aendete kumanda ilo ligila yimaete yake kwa yani ithia no ikiwiki kuasa na no mpaka asembanye nelo liyu nikenda yete kigu na indi akunitwe bisa ukunitwe wina pandume utaba kiwiki kila kipini ya wiki kauma pena mbui pena ndumeka lete kuya mabiani o metelete o kiwu nikenda matone kukiuta kuituka naye andungili mana atatu ngalikoni sia Mandera na kuna munone yuwa yewu na inde measia meikalete na uya mwingi nundu mbuande nesa kuwa na pia nundu wa mbua kuoleka kundukola matona kuethia indosio kuineki kana wethio wa kuyana mbuwa suna meithangone ya katatu na inde kukuneto visa sia indo kana mavinde undu indo sia kuwa sie kila bandu inayekite bisa ni wakelebe na mundu kwetwa Kaya Mohamed ongamete kithekani kimwe ngombe sia kuye kana indo sia kuye sibalani kitekela bandu na waise bayeti na wake nekini mbomo pyu na inde kubwata kundu kuyo na kito na suwa yinge idhangoni oye twana bisongi ukunitwe waka mwana kamwe indike keye imani keuta kiwuchuti kitheu na ende wasiseno kila chamba kwetelwa kikoka nikenda kikautwa ithanguni oye pe na bisongi ukunitwe wa mundu mukomwe ekitie kana muongo na kobe ya mitungi ina akusete ne kanda mitungi no toyo kiwu akusete nikenda aumilie na ende bubone ko babwata be na thina wa mbua pe na mundu ungukwitwa Gabo Hussein na ende nake oneka akwete ndisi nitambui kana ningite yake yakuyetene na indi mabinde nikakazi wikitwa kwa tuka thila
ewo tu akitito kwatwa mabende mathei ngaliko nisungiwe na mundu ungi kwitwa Apur Ewoi nake aende na usua matunda mamwe kwetwa makoma na kwitwa kana esue indo siake nondo masuo matunda su ende nimo indo siake siesa ibindane ye kwina droughts pe na bisongi ukonetwe wa ando kana hadas ID kuyanga likoni sia Sericho Isiolo County na mama kwata nile Kalombe kamwe indi kioneka katena bina kakomete ndi menda makokelie wasisia kuokena mabende meku muongo kaina bina mokeleje nikenda matone maybe kukabetanga buka inundu kaina bina pe na bisongi indi wakana kamwe kakuitwa ni ngoi galikoni sia Mandera County na ende kakuitwa nikenda family yo ithame kuma kula matuye maendete kudukungi kusiango maikese kuminwa ni yua mauvo asuma yua na mwambua numedhile dhanguni ya Kelly na ya katatu ya The Daily Nation dhanguni ya kana no maete inge waisu sia daily survival battle ila yende na kukuna manyewanga likoni sia Marsabit County kuituwa kana skulu wetuwa Core Primary School wetuwa kana skulu vithia na manyewa 750 na kubikia umunde tana ya amaniwa AI sa kubika nundu wa kwithiwa angimeni sine na nundu wocha kwithiwa kutenda leu na kwithiwa kuta wambu wa kendo kiuki kunite muno livelihoods kana mwikalo wandu asu maundu ma kisomo na indo ketha basic services sidula maile kwitha maitumia sia kila muthenya ende maikuona na kiku katuma amaniwa ende mata this skulu usukulu kunito bisaba undu na amaniwa na ubwa ende skulu tambinge mabwa sume dhanguni ya kana idhanguni ya katano naona maundu metofauti kidogo nundu mwana niti ngalikoni sia kuye kangai Kirinyaga County aimi mebo pakonetwe audio unenga netwe wa stories waite tomatoes everywhere no one to buy kana indi manana ni maingi biyeko yanga likoni sia Kirinyaga County na indi mudhi umwe aitwa Samuel Gashoki asa ni walikilende ni wa uethia kana uemi uno wa manyanya na inde invest kana atumeanzia sio the kuikita kana manana make ni mokondo vailete na inde asia atumeye almost gilimana 3 manana ni meka nesa ni wamakuwa matwa sokoni kubika sokoni ethela akunwa ni shock kwithila inde kila pandu soko suse manana na kuituka nundu wa wingi wa manana su kilo kimwe kilo kima kitawa shilingi 10 uisi setabo wetina kilo cha uma katikati wa gili kana silingi 90 gina silingi dhia na yemwe na inde manana ni maingi na inde kuni meko dhinwa ni manana ni maingi kulako unge maina lewa ko ya idhanguni iya dhanda ni maboma konete kisomo na inde stakeholders kana ene yanda ndini wa kisomo ni maende na makadhi ya munono ndwa matambi alame kitwe kana mabwendekethio alame kitwe nikenda kisomo bandhi ya Kenya chaile idhanguni ya muonza ni movo makonete mundu Oburu aise kana Sifuna is still a member of ODM kwithwa anabetu watamwandiki munene ndio manisha kana team member wa ODM na indi maine namna nani wayo ni waise kidogela kethe weko yake tengela ni mutongo yuma unanya asia mami na kiucha kitengela moke ko chamani indi positions mwila menasio nimekwithwa mayibe tangewa na indi okube Oburu aise Edwin Sifuna remain kwithwa member wa ODM ona kwithwa abetangio manani wa kwitha secretary general kana mwandiki munene mavua mudhanguni inge ya muonza ni mavo makonete indi undu mawisa mabolisi matoikise nzebe ya kuticha medho ikuyanga likoni sia kitengela nikenda malikilile kana mabalanie umbano kana rally ya mundu Sifuna mavua sunu medhile dhanguni ya muonza idhanguni ya nana indi ni mavo makonete undu a Kenya medhito makiba tax na indi maundu tamwaki maundu makiwu na basic services indi na wakwetha ite kuko undu vailete pe mundu kwetwa Hamadi sekana wela kutekiwu ila kewu kuteku aiba keku ila kiwu aiba mutungi silingi miongwele na chathela aiba silingi miongwena nikenda aetewe kiwu musi kwake na indi kutuka kana maundu mamwaki na tasu makiwu na pia kwitha makiba koti wayulu ki kuendania nimeba koti muno lakini ila kila mekwithio koti ki kukondu vailete idhangu ni kana kunengelele katuni ke dhangu nayo ya The Daily Nation kasoletwe
mundu momwe ekete sati ya yellow akekia mubuto wa green na ba sati ni basoleto kami kayo na sampache sia green na bana mundu ngikuto nika mia sukumetwe aende na kweba kalangi yosu wa yellow kila bandu ngina mutu akweto langi na brush aende na kweba kalangi yosu wa yellow na kasa. When you join a club you have to obey the rules of that club. Kana walika ndeno wa club kana walika okay no party walika ndeno wa patesu ekusukumete na kami wale ite kujaribu undu batoneka nikenda ukekala tondo andu mekala ndini wa chama king na ndi musaisa mwendo sunuwo mudia wo kunikimi wa madhango na ndi nikuyano soka yosio madhango wasu ukesomyo uko uliku maundu undu maendeye vande ya Kenya nyenete wa Caroline mweni wa moteti na inde tutanamba kumini ya kilungita amukane twethia wa na mweni na titha nenso maundu taya tetha tima so mandene wa madhangu na muno kumana kila kiendeye vande ya Kenya kukonya maundu maendeyo na maundu ma uteti na inde ndia uthota withiwe na itundene wa unenanya witu wa umunde na inde no sio wakati kulie kana kaweta woni waku nambani ya ile 395 kana mitandao ni jitu ya mikumbuko na leo ula ningalikoni sia YouTube ni Mutongo TV /FM official galikoni ya Facebook ni Mutongo TV ndukathi va sanondo netu siokelete.